još jedan. Danas su mi stigla još dva senzora. Zvonio poštar, Magin, znači opet ista firma. Gemini 210, Gemini, kako li se izgovara, tu je adresa i podaci po firmi, QR kod vjerovatno za posjetiti web stranicu ili aplikaciju, opet logo firme Magin. Znači ovo je dual senzor. Moguće je koristiti za brzinu i za kadensu. Znači kad svjetlo svijetli crveno, onda se montira na pedalu, kad svijetli zeleno montira se na hub i koristi se za mjerenje brzine. Uglavnom senzor je bez magneta, geomagnetizam koristi. Kako šta ne znam, to je nova fora, nova tehnologija. Uglavnom ne treba magnet. Tu koliko sam uspio skužiti piše, znači dođe senzor, dođe baterija, silikonski pad, rubber band, to je to. Znači da vidimo. Kutije više nema ništa pa ćemo ostaviti sa strane. Znači to je sam senzor, baš je malo. To su ovdje upute i tu su gumene gumice. Gumeni prstenovi. Ajmo to tako reći. Da vidimo. Znači tu dođe senzor. Upute, dva veća gumena prstena, dva manja gumena prstena i gumeni fini, vi što su dobri silikonski padovi. Znači pad služi da bi mi senzor naslonili na njega i da on ne žulja od našu pedalu ili naš hub. U biti ovo ide na hub dole jer je hub obično okrugao. Znači ovaj oblik, kako je ovo piljašta, dobro. I tu se stavi senzor. Senzor ima zarez s ove strane tako da on upadne tu i senzor ne klapa, ne klepeće, ne klepeta i tako dalje. Ne landra što se kaže kod nas. Evo ovako da vidimo šta tu ima. Znači to je, tu je LED dioda, tu je pozadi otvoreno zatvoreno, ista stvar kao na senzor za heart rate. Tako se montira na hub, tako na pedalu. I naravno tu je kineski, polukineski i tako dalje. Imam engleski s druge strane. Evo se prebaciti na engleski. Fino su sam tu potrudili, znači kako šta. Sve su objasnili. Znači, šta znači indikator? Znači kad blica zeleno svjetlo služi za speed. Za senzor brzine, znači senzor se ponaša kao senzor brzine. Kad svijetli blica crveno, kadens. Kad radi crveno-zeleno naizmjenično, baterija je slaba. Ok, da vidimo. Životni vijek baterije je 400 sati, 9 grama, težina do 50 stupnjeva, IP54, znači ajmo reći može se politi vodom. Maksimalna brzina 700 C gumama, 110 km/h, pa ne vjerujem da ću ići 110 km/h. I naravno tu je firmware update software, link, zapravo QR kod. Da vidimo mi kako to izgleda. Kesu ćemo ostaviti sa strane. Magin, on nema tu ledicu koja viri van, nego je ledica unutra i ovo je poluprozirno. I ona kroz to probija, odnosno svijetli. Magin, Gemini 210. Znači izvadite bateriju, vratite da promijenili mod rada. Piše lijepo šta je speed, šta je kadens, da se ne bi mislili. Znači uprijete i vrtite.
sad noktom lagano otvorimo i opet imamo ovaj malu podloškicu od plastike koja služi da baterija nije spojena i da senzor ne radi, naravno. Pa da vidimo. Znači sad je na otvorenom režimu, poklopimo ga i sad on svijetli zeleno. Evo vidite, to je zeleno. Ja ga sada zaključam. Puno mekanija gumica nego na onom. Znači svijetli, da ga malo probudim. Neće. Znači šta kaže, zelena je speed. Znači on bi trebao ovako da bi on živio. Ali evo neće. Ili ja ne znam. Dobro. Ajmo ga otvoriti. Skinemo lijepo bateriju. On je sad isključen, ugašen, kako god. Vratimo bateriju, svijetli crveni. Evo vidite, svijetli crveni. To je senzor. Da vidimo, znači kadens. Da vidimo mi sad da mi njega uparimo sa hepekom. Znači on samo nekoliko puta bljesne i ugasi to. Da vidimo mi sad. Ja opet radim pogrešno. Super. Ajmo ponovo. Dobro, sad sam zaustavio aktivnost koju sam pokrenuo. A gdje si, čovječe? Znači kad se malo duže drži i stisne se on tu sad prepoznaje da imamo biciklizam, da signala nemamo, da senzor srca je povezan, idemo na postavke, ajmo upaliti svjetlo da se to ljepše vidi, ok, idemo dole na senzore, ok, idemo, šta smo rekli, ovaj je bio crveni, jel? Crveni je kadens, dole, ok, šta more, ok, reskan, traži ga, sad ga treba naći, evo ga, i kaže kadens, ok, back, evo kad stisne se meni, lijepo tu prikaže da ima kadens senzor, znači da je spojen. Iziđemo. Kadens, da vidimo mi sada, sad ćemo ga malo mahati ovako, evo ga, kaže 160 okretaja, bravo. Da vidimo, znači montira se na pedalu, to je ovaj ravni, se tu stavi, gura se lijepo. To je to. I sada ga lijepo pričvrstimo sa, vjerovatno će mi trebati oko pedale, zakačimo ga tu, pedala je ovamo, to je to. Super. Znači to je senzor za kadensu, odnosno pedale. Okretaje pedala. Broj okretaja u minuti, dobro. To
to ćemo sad fino pospremiti. Pa ćemo se baciti na drugi senzor koji služi za brzinu. Zapravo, ja ću ga podesiti da mi služi za brzinu. Tako, i to lijepo prilijepimo. Ovo ćemo se čuvati. Može valjati. Dobro. Neće da uđe. Eto ga ušlo. To je bio taj senzor. Idemo na drugi. Znači isto pakiranje, isti senzor, identičan. Preskačemo uvod. Znači imamo kutiju, imamo upute, imamo gumice i podloške. Sam senzor. Sam senzor je tu. Otvara se kao i onaj. Okreni i podigni. Isto tako imamo malu podloškicu koju ćemo odmah ubaciti u ovo. To spremimo u kutiju. To nam neće trebati, već smo upoznati sa funkcijama. Pošto ona ide na pedalu, ovaj će ići na hub. Znači imamo po dvije gumice i ove podloškice. To se na kraju kači. A za hub, evo sad ne znam napamet kako će mi gumica trebati. Pa ćemo to sve ponijeti do bicikla da probamo. Ajde. Pa dajte. Uglavnom za ona će mi ova trebati. Jer je za hub. Dobro. Znači tamo smo malo crveni, sam imao da treba zeleni. Otvoren je. I kao što možete vidjeti, zelena blica. Zatvori. Tako, znači zatvoren je. Samo možemo staviti ovo. Ova gumica je stvarno praktična, znači ona se nabije tu. I nije baš da ima lufta, nego se mora životom stisnuti malo. Eto ga. I on sad je na hub. Da ga sad spojimo. Znači rekli smo tu malo duže držimo. I još jednom stisnemo. I onda on izbaci. Ovo sad ću upaliti opet svjetlo. Idemo na settings. Ok. Senzori. Ok. Speed. Ok. Status off. Znači nema senzora, stisnemo ok. Rescan. Wake up sensor to pair, znači valjda je to. Evo ga, našao ga je, ok. Vratimo se nazad i on kaže da imamo tu heart rate, speed, cadence. To je bilo to, znači evo vidite ovaj tu zadnji redik, znači biciklizam, signal je ulovio, GPS čak evo iz stana, heart rate, speed, cadence. Vratimo se nazad jedan korak. I on tu čeka. Speed, sad ja ovoga okrećem i on će, evo ga, mjeri speed, kao što možete vidjeti. Znači, najgornja ova pokazuje brzinu. To bi bilo to, ljudi moji. Idem se malo odmoriti, popiti kavu i na rađu lagano. Hvala vam na gledanju. Nadam se za koji dan kad mi stigne i nosač za Brighton da ću to sve fino pomontirati i da je to. Da je sve spremno. Znači Brighton, speed sensor, cadence sensor, heart rate sensor. Svi su marke Margin. Kineski senzori, kažu ljudi, dobri senzori, pa ajde vidit ćemo. Vjerovat ćemo internetu, vjerovat ćemo ljudima.
Uglavnom, hvala na gledanju, to je bilo to. Ako vam se video sviđa, lajkajte, komentirajte, pitajte, pretplatite se na moj kanal, bit će ovih još ovakvih videa sigurno. Eto, to je to. Hvala, živjeli.